dong tante bini sibirta kimi nili nali tu pan sini kang tu labang ke di furang supia long tante di dental clinic kimi kang pu pondo lake dental Cove pu address lote opposite CEM Bunglow AL complex nili tu ladang nang humri lote choklo tangte ladak doctors la so clinical long kedu lake Dr. Remir Sorong Hanpi Dr. Himanshu inke Dr. Lilimina Dr. Mirmili therapy tangte la so clinical long facilities mate nilitum service ki people lake extraction mate aso kache he nalitum sa so hino pada aso che hek data la so facilities tamedo la pen ke RCT root canal treatment nalitum aso kache hek yang ko hedi la bangke ke safe je phanlo la pen ke restoration la so facilities ado inke isi mesen beta la bangke dental implants of facility tame nona bangke am tam nangilo la so clinic pen masila so facility bangke long po nikpo la pen ke like general dentistry la haya facility bangke 2.1 lablo asangli tu nang homri ton tante hedi ladak bangke nili tu clinical long as a consultant Dr. Himanshu pudo alang ni Guwahati pen sikibang hedi alang bangke like specially implants hormu mane implants treatment aphan selang ladak ke ban lasi aprang ko hotke like penangan ini litum arjulong that asoke soblo di Dimapur na thusi damji Guwahati na thusi damji once the menon ban kela sover sai lahaya bang ke ladak tu iklablo implants pulo te like permanent litum jutu like natural tu rasul sike la pura ke theklong ko hedi pura permanent no bang ke la so implant treatment bang ke Dr. Himanshu sir si ke la so treatment bang ke claim pon total ke non ke la so room bang ke hedi treatment room lo nili nampak ko PPC dat pama firstly lake UV cabinet lo nili tu hedi instrument into the patient phan use tang en lo pulate reuse kuri re in a sense like nitum first use en lo pote a instrument bang ke tang en lo pulate nili tu autoclave phan si bidang property la son lo pulate into the patient manela haidi asalaiva ain croisa make a prek into the patient no like keso do busta make a prek patient no la so keso ki undamle de je phanedi ilitum sterilize kuri pa make si la UV cabinet area no hedi la instrument si la da gila bonilitu then next bote la banke x-ray machine no to bote la da nitum patient on x-ray empo la da image banke nan klampo example non la hai hello jo la banke implants case po hedi la hello image banke tangke non banke hedi isi mesen alam banke nili tumlong digital imaging camera do la ki ko pc ki use mo blote nili tum nilimina mata chichini ne niling hulong ko pc ake mane ko pi ake tears ke doma or like kona aso belum bangsi inki ke choke doma kolo so long bangsi a problem ke doma nili phone camera chelang sami nili chichini ne la belge aina long chelang sami nili chichini ne la si la son thoughts nili to jong patient ban pulote like nili tum la so a digital imaging camera pe nili tum ke than no ko be problem si do doma ko la so a screen long bangke a hor lo nili tum baklang ko be problem si ke doma tang nili remote amena phang ko si oh that screen long nang itum lang itha aso nang theglong lablo di sob aso long pia problems ke doma theglong lablo isi aso ni tum lapo screen kurilo te hedi nang theglong lablo la sila son la so facilities tame la that dolo ko pia problems ke doma ni tum che thek pon long ikpo non la banke physio dispenser ko la ki use bang ke implants of hansi ki use do like drilling la ki kuri phanedi la ya phansi la so bang ke use then they nili to non like most common patient to BC problem cardiac long le puta choklo hedi kale angka dum se like BC problem ke bang ke gums bleeding to le aso pen avi na ke jang haya problems BC ni to ke thek long hai lagi gum disease ke pang cheng lo people ma bulote hedi
lagam dizi so dipasi kecheng pen kachelang du nang chekedang so lina khanik po kecheng pen ni jong si chelang du ik e pulo te lake bisi indang mong po first ke aso jong si first symptoms nang chepak lang je ke aso bi ke jang puji lase aso bi ke jang hut lake stains calculus lahai ke bon pot pen lo because ni tum ani bang se ke choki jun side ni tum inhoven se ke choki jun side anutin ke chose kapre anutin ke jun se kapre la se lahai pen aketer ke bon anta aso long si bon pola pitilo dang te la so first li ajhap gom ge ba ke aso ka ching thi the piti ta do enke la stain sa bang ke normal brushing pen tame hedi asap ke damji sta me ta calculus sa bang ke la stains ke bon ong si calculus an kang dang dam la bang ke arlong so hedi esolong nang bon head po inge la so la arlong so in la ke esolong la punang tang head po inge la bang ke indike normal brushing jong hel nang brush kuri sita me hedi la ke mane la ke prai ule do la so ahar long bang ke inge la so bang ke ni da ko lang ipo ladang aso long hedi stains calculus tame ladang la gunang bon la po inge la calculus adak si la ba ke arlong ason po la so stage bangke ladang nang bon la lo pulo de la so already la hai a jin jaiwa la bangke la gum sa bangke inflamed po air mane like that pen se di avi hai nang ke jang po inge la so har long ladang la punang ke bon la join si la so phan ke la pu la so bangke nonang ko la pu ke do chot po lasi ladang ko an importance mala so a calculus ka che hek nang ji jong se che hek he pulo de la so ar long ke la punai dang bom ar long nang du bom ko la ang song si rang bom po la so ok bang ke a phiji ri bom po molas ke aso che beng bom po lalo in ke jong si aso le che beng bom lo pulo de for example la aprang so bang ke avida do hode la aprang so bang avida do la bang chi long la so bang ke jong si chinjui long lo pulo de for example like 1 month 2 months or like 1 year 2 year ba ke thanga problem hipedeti but mo a disadvantage bang ke next time bang ke lada ke khali bang ko lada jong si to replace kuri dunde pulo de hedi lapu na tuta la haya so bang ke la space la blank space along si lapu so ta lapu bang bom ko lapu aprang na tu bang bom ko enke sob aso ta pura mobile chaplang lapo inke mo sob aso ta injury lapo mane aso dakdul lapo lasi ke check pen aso treatment ban ke gum bleeding treatment ban ke very important lo nali tum jong si aso pen avi bang puro te lage nali tum ke nang sot lo treatment si lage kuri bek nang ko hand ke do pen brush ki kuri chot ke lage treatment kalilo la pen ke dental treatment aso ke so hai ke okol dawai ke chopen chot le ke physically nali tum treatment lage kuri bek unji nona bang ke scaling lahai bang ke tangat lo tangte nona bang ke nili pudam ji bang ke aso ke hekedi extraction people man nili tumlong lan awareness with the lo karbiang long ara ta tum hedi lan awareness people say with the mam mo la so o un elo aphian de obviously nili tum ke nili tum doctors so man ke aso ke hek chot ke thanga problem ave isia so hek that po nili tum si profit long long ji people ma nili tum age practice ta long po ili tum mane like nali tum aso safe un elo nili tum ke plug jogi nili tum ke joy ke ji some problem ki duji ba ke patient lo e homa so le ka velo te kapre ga so tum da problem nang do ko ko 1 year 2 year phige lahaya so da me la pure ching doi po la anta so hai duk dun la po inge kapre ga so tum an hai di pura ching ju dun la po la si extraction facility da do extraction ban ke last option se la nili tum ki bi lo jong si extraction kuri nang le aso inki ke chota jong si like initial stage jong si ke cheng ko si aso inki chodun cholang ko nili tum aso ke bang ko hedi aso filling like restoration la hai ta me first ke bang dun la po inge aso restoration la initial stage jong sa le tum man chapak lang le pulo de jong si x-ray ki kuri pen safe un lang la so phanili tum ladak hek nang hilang protein itum RCT treatment claim po lake root canal treatment a stage am ke le lo de aso ke so hedi arlo root san mate angpur an hedi a infection ki lut po la so a infection a phanili tum
at la hong pen hedi la hong pen nilitum dak pen la excess opening la hai kori si ar lo ko an ma infection ke to nilitum sanji la so infection sanji la ta jong si nalitum la as first initial stage nang check clamp pun an nilitum la so treatment ta puri pon unji root canal treatment la so root canal treatment le kori un lo bola te nilitum la so bang ke hek nang nilo la ben ke jong si so lo aso la ben ke feeling ta un elo root canal treatment ta un elo bolote extraction dam nang po extraction dam ik nang ko extraction ke nili bo ben ning je lo aso ke hek la si la bang ke jong si se un elo bolote la bang ke hek ik jong ko nge aso ho da bang ke awedet po patient hansi mo ke problem po arta vipin lang sa me hedi kaprega so tamta la pu naching doi pompe aso bang ke hai dugla po la si jong si aso bangke khali banglo la pen ke nali tum jong si replace kuri ji bolote dolo aja per fix to like removable hai to hedi isa me no ni tum lo bangke isi beta ke melo la bangke dental implants po dental implants facility ta mela dak to dental implants mai ko pilo mili ko tang ipo ni la dak patient ke mang tang x-ray la hedi la dak akasa bang ke la hello hedi jo a patient ang ko ni to impression en lo all la hini la bang ke dental implants a screw ke logai tang apon lo la hello la bang ke pulo put hedi pipon ma ke already la so patient lo aso ka be la dak hedi khali la dak ta khali mane space do poglo inke la haya so bang la puna thusi bang bom po bos ta me la so patient bang ke amina phan mane aso kache thonji pujalo hedi ama se dental implants pansi alang bangani ke hanglo ama la bang la hello la so screw hello dental implants apot bangke la bangle jong si logai lo pute lake jong si maintenance ili tum chipi un bolote lake ili tum non la arnam nang ki pi dun aso hedi la mane la so teng si pura life tami do ko po lake la sinali tum la bangke pheri ig nang nilo la so bangke nali tum chi hekta hinolo la ke la pusi do ver po la sila bangke thanke la pen ke aprang ho da bangke muni tum cha than de dental implants ke diabetes patient la pen ke smokers mate la cigarette hai ke mong to patient phan ke la so treatment ban ke pp pusi aprang ke kaning jis ta menon ban ke advance pick lo la so clinic along bang ke hedi mane la an ke advance lo de dental implants ta jong si ali patient bang diabetes patient mate like smokers la high patients ta me hedi la so treatment ma ke kuri pon me thang akisum avi continue thank la pen ke penang patient dum nangar juju that like dental implants la high hormone le jong si angkor lo kai that lo tin tum like future in case like future ni tum MRI mate la x-ray hai kuri dam ji pulo din ni tum problem te ji poni tum kuri long le that po la so ponangkar judo la pulo te hedi thang the mathai nang ni non ke la so a contraindication ta avelo nali tum jong se MRI le kuri ji sita me la so formula logai pon de implants logai pon de sita me la so x-ray ta me nali tum mo future hedi thang the la so problem mang thang ta pipe la pen ke non hedi la dental implants ban ke e hong ni ka we pen si dental implants ke logai un ma pula bang kali nali tum jong se full mouth ta asolve attack abera so ta pura khali pusa me hedi dental implants ka nali tum claim me full mouth ta nali tum kuri me la pen ke denture pen pulo hedi dental implants ang pura like natural tooth adjust ke do po hang the la pen ke dental implants ke titanium pen se kase marma didi la si thanga problem ta pipe la pen ke dental implants bang ke like for example komani biya do bulote hedi komani adamasar heli kurisa me ke tong pusa me tum 1 week pen la so implants bang hedi patient phan deliver kuri on lan 1 months 2 months lan in hong nang ne nili dak pini na alam amla putia long isu kechelang klinik along ke bang nili la bang so bisu anikam do ulos tami dak nang chelang pen la bang so a doktor tu nili khan la su na treatment ke nili non domisen na son si che long la pen nili piloma ho ningarong ulo la dak mane non ana nili kisu chu di pen stami hedi la da nisu nang chelang pen nisu ta hindu pen ka chet on lo pimi stamia problem avi
la sona tuma pasami ni lithan bom la ni legit pi bahini tum stamia lo pek lang lam posibu stamia an ek bulo stamia ni libang hanon lo la ba dada ka bangke ni tan bethang la pek lang lo po misen posini legit hanon lo da non kal biang long long non ni lida ke celang bom lam la putia long so ke celang adim mane misen lo la sa long prek itum hello dam bekin pen stamia dada so klinik long bang pen di so celang lo tangte mane ador ki jumpen stame cepek lang long lo la pen ke mane cepek lang stame na ke lang stame ning samjin